Lakhipuronline puthokchaba August ki tang 12 Irai numit ki Khomjinba Pao tabirasi Ahanbada Maroiba Pao Sri Jagdeep Dhankar Leibak asigi 13 suba Vice President oina pasak lokre Chayul gi pauche Purnima gi Editor in Chief oiramba Nikhil Usam lekhidre Ningtam thorom ga iroinana SM Dev College Lakhipurna tongan ba thorom sing pangthokna ba sem sakre Lakhipur Municipality ki Fulartolda Raja Harish Chan Samsan Community Hall sangakre Sonai Kendra ki miyoi singna leptana Trinamool Congress ta ming chalakli amasung Azadi ka Amrit Mahotsav ka mari lenana tongan ba thoram sing Jiri College na pangthoktuna lakle Haujik mapungoi ba pau tabirasi Sri Jagdeep Dhankar Leibak asigi 13 suba Vice President oina ngarang pasak lokre President Draupadi Murmuna Rashtrapati Bhavanda Vice President Jagdeep Dhankar gi thabak paibagi wasak lahon ki masagi chahi 63 suraba Sri Dhankar West Bengal gi Governor oina thopurami Pradhan Mantri Sri Narendra Modi na Sri Jagdeep Dhankar bo Bharat ki Uparashtrapati oina wasak lobada thagat paphongdokre Chayul gi pauche Purnima gi Editor in Chief oiramba Nikhil Usam August ki tang 13 da leikidre leikidaba matamda masagi chahi 53 sukre hingnana bagi lanphamda masagi poknapam bontarapur thadoktuna lising amaga chamapan marfutareta Guwahati da lakhi Sentinel pauche da layout artist oina thabak tawki thagi chephong iche magi su executive editor oirami Manipuri sahitya gi lamda wareng drama Upenas one act play na chingba irami mahangna laikhitabada Umagi General Secretary E Manitomba Singana awaba pungturagli Bharat na ningtamba phangkhibagi chahi 63 mapung pharak pagaloinana Azadi ka Amrit Mahotsav thorom ka mari lenana Satindra Mohan Dev College Lakhipur Kasarna Har Ghar Tiranga ga mari lenana mangani chupna pangthokadaba thorom parengi matangda College asigi Principal Tapos Dev amadi Dr. Sakul Sem Kalyan Singha Assistant Professor HOD History SM Dev College na macha khaina paumi sing da paudamkhre ngasi ayuk Lakhipur gi MLA Kausik Raina Har Ghar Tiranga gi rally gi damakta college asidagi lam tharagani hayeng August ki 12 Bir Tikendrajit athoba singi numit ka mari lenana tang 13 da marathon race aduga tang 15 da ningtam numit ki mapungoi ba thoram da pangthokadaba nat ki oiba thoram da saruk yananaba mairoi singna leibak ningba isei jagoina chingba rehearsal chathaki Jum da Har Ghar Tiranga se karam main tawraga mapung phan ngani hai matang na koi meeting ama tawjagre train thui sidi akoi college tegi Har Ghar Tiranga amasung Azadi ka Amrit Mahotsav kamai lena na akoi mass rally ama college ki chhatra sing amasung college ki ex student sing moi pullaga akoi puthopge magak tawrangjari lagleba tang 32 se Azadi ka Amrit Mahotsav ki manung jut challe chanchanna akoi gi hanagi leramba ipai pusing ningdingjang boy na samna hairaga Martyrs Day B Tikendrajit amasung Thangal General bu ningjang boy na akoina observation of Martyrs Day akoina numituga thammi numisiga akoigi college sigi chhatra singa pullaga akoina siga leiriba Lakhipur gi police station mamang da leiriba Tikendrajit ki khubam du chalaga akoi leinung katpa amasung college ki manung siga Tikendrajit ka mari leinaba lebak siga Hari mom samu panggal basam Hari mom samu panggal basam na panggal dam kham di mai haure Maruti Suzuki Arena showroom ama Kasar Lakhipur gi Fulartol Chingya lekai da hangdok chare gari leibining basingna showroom asida lengbirakuna hojik pizariba offer sing asigi kudong chaba lobiu adomgi amanba car ahanba car da exchange tawbagi kudong chaba su pizari ngasi mak paw phauna biu branch manager Dilip Singha mobile number
847-1840-737 नत्रगा 9435218331 दा पाव फाउनबियु लखीपुर म्युनिसिपालिटी की मनुंग चनबदा वार्ड नंबर 4 फुलरतोल लैबा राजा हरीश चांद समसान कम्युनिटी हॉल ngarang MDC की चेयरपर्सन मुतुम रीना सिंह न फिता कक्तुना संगाख्रे संगाबगी थौरमदा लखीपुर की MLA कौशिक राय अमदी अतै मरोइब मियोइ सिंह सरुक याखी पनबजाय समसान असि अहानबदा लखीपुर खुनौदा लैरंबा लैकिद्रबा नावरेम कला सिंह अमसुंग लैकिद्रबी नावरेमोंगबी अतोन सिजगी मचानुपा लैकिद्रबा नावरेम दयामोय सिंहना लम असि कथोकलमनि हाइरि मतुंगदा कमिटिना लम खरा लैरगा हेना मुक पाकथोक चौथोक हलकिबनि हाइना पावसिना मखातारि सोनाई केंद्र की मियोइ सिंहना लेप्तना तृणमूल कांग्रेस दा मिंग चलकली असम तृणमूल कांग्रेस की स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर माइमोन शांति कुमार की खुथांगदा लेप्तना सोनाई केंद्र की मियोइ सिंहना तृणमूल कांग्रेस दा मिंग चलकली सादिन बाजार जीपी की मनुंग चनबदा सेलुर पार की युमनाक जांखैरोमना ममता बनर्जी की थवाई सिंहबु पामलकपदगी तृणमूल कांग्रेस दा मिंग चलखिबनि हाइना थौरमदुदा वांगांगलदुना डॉक्टर शांति कुमार ना हाई भारत संविधान बु कन्ननबा अमदी प्रजा सिंह मसा मसा की अधिकार बु फंगजननबा तृणमूल कांग्रेस दा मिंग चनबियो हाइके जिरीबामदा आजादी का अमृत महोत्सव कमरी लेनना तोंगान तोंगान थौरम सिंह जिरी कॉलेज ना पांगथोक्तुना लागदे थौरम कमरी लेनना जिरीबाम फॉरेस्ट डिवीजन गा खुसमनादुना लमलेन खुंदा उ चरा थाबगी थौरम अमसे पांगथोखी उ चरा थाबगी थौरम असिदा जिरी कॉलेज की प्रिंसिपल फैकल्टीज नन टीचिंग स्टाफ अमदी माहिरोई सिंह गलुनना लमलेन खुंगी खुंजा सिंह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सिंह ना सरुक याखी मखा तारकपदा हर घर तिरंगा की मखादा कॉलेज की प्रिंसिपल न लुचिंगदुना कदम तला की खुंजा सिंहदा जाति की मचु ओम की फिराल यंथोखी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना श्री जगदीप धनकर लेबाक की 13 सुबा वाइस प्रेसिडेंट ओइना वसक लौख्रे चयोल की पाउचे पूर्णिमा की एडिटर इन चीफ ओइरंबा निखिल उसम लेखिद्रे निंगतम थौरम का इरोइनना SM देव कॉलेज लखीपुरना तोंगान तोंगान थौरम सिंह पांगथोकना सेम साख्रे लखीपुर म्युनिसिपालिटी की फुलरतोलदा राजा हरीश चांद समसान कम्युनिटी हॉल संगाख्रे सोनाई केंद्र की मियोइ सिंहना लेप्तना तृणमूल कांग्रेस दा मिंग चलकली अमसुंग आजादी का अमृत महोत्सव कमरी लेनना तोंगान तोंगान थौरम सिंह जिरी कॉलेज ना पांगथोक्तुना लागले लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकचबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।